зовут Виталий, я приехал из города Брянска. И для ребят хочу сказать, что бояться в принципе нечего. Инструктора у нас замечательные, нас готовят в штурмовое подразделение, подготавливают очень хорошо. Медицина на высшем уровне, и все, в принципе, инструктора на высшем уровне рассказывают, показывают. Я пришел сюда, чтобы защищать Родину. Нет, мы не земляки, но мы братья по оружию. Мы вместе уже больше 4 месяцев, поэтому мы как-то сплотились. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan warga Bryansk yang dimobilisasi berlatih sebelum diterjunkan ke medan tempur Ukraina. Bryansk ialah sebuah kota di Rusia Barat. Sebagian warganya ikut dimobilisasi demi membantu Rusia melawan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu 8 Maret 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan mereka dilatih di tempat khusus sebagai bagian dari unit penyerangan. Petarung itu senang dengan pelatihannya dan berkata bahwa mereka mempersiapkan dengan sangat baik. Obat-obatan berada di level tertinggi dan instruktur di level tertinggi. Selain dilatih menembak, mereka juga berlatih mengendarai tank dan cara menggunakan alat tempur lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.